ole tir tu te ka chanela kalolom le vek chawa H.Ramdinpuii tol thina chung changa Thuthar le ta compensation noi ruk pe kani tur tu te paran sei bokane tu chinga te lok taila Victim of Crime Compensation Committee lunglei voina chukhom chuan mo cham north keirol H.Ramdinpuii tun naya miswalin an tha chu crime compensation cheng na rukpe karem ti a H.Ramdinpuii ba ka pui khoina twar tu midang parukpo compensation pek ni se atibo A victim of crime compensation committee lunglei hi district and session judge office chamber and chukhoma and chairman PR do omi district and session judge DLS lunglei chairman ni bok chuan ka shwain pilal than siam namte civil judge senior division 2 DLS lunglei secretary ni bok chuan meeting khu honna nein the Mizoram victim of crime compensation scheme sangni som pakhat asoifia nuwa deal na lutte soife in member 10 an ngai to khawani a victim of crime compensation committee lunglei voina khom hian poi khoina theng pariat atwar tu te din hun sang sang an ngai to a pariat zinga pasari te chupomin poi khoina twar tu heting tina chang shin fakom khop maya ti fo tlagania ator tu tan po tilom takania amaro cho khat chengnoi ru khanen nun na khacho ale khol jo don chonglawa amaro se tek tin chang a sham sham hi an fakom takjata Thihna compensation pek ani donani victim of crime compensation committee chu khomin ngai to a poi khoina twar tu mi paria zinga hian tun na ya a una pa ten nan tha mo chham not lai rol H.Ramdinpuii chutelin committee chang compensation pek nge cha antia cheng noi ruk pek an rem ti tanga poi khoina twar tu compensation pek tura pom tan dang te ero an thu boile an ma ni mi pui sha ta pwanzar arem lo thung ani the Mizoram victims of crime compensation scheme sangni som pakhatina tumber chu poi khoina awanga taksa hliam tuar nunna chane mo harsana to ka intung nung zo to lo le enkol na mo tele an chung te chom do na tura zangna dom na pe kani thu meeting a hian soilan ani chairman le hetiang tina chang she hian fokom khom mem thang kat pun hetiang hi kan la sengai lo tia achan chu an la tingai lo wang ni arin ama hetian H.Ramdinpuii tol thi thua ti hian tina chang ria ti tharani mela ange kan shelo zok te pa me thiam mun tang te polo ti to me thaya hetiang kan sha thai hetianga compensation pe kani tur thu an sai alom tak zatane riba ka hian PTT Bekhaji SDO Sadar Lunglei P Saralarin Kimi additional SP Lunglei Puma Somdong Liana Public Prosecutor Lunglei Pukela Fagzala President YMS Sub Headquarters Lunglei Le Pilal Lian Nguri President Sub Headquarters MHEP Lunglei Tetsu member anni Dolly Parton kan chanta country music ka khovel lolum to Dolly Parton cho August ni somni panga kumsang ni somni parukhan kum somret mi ne na boral athi chan takhe kan sarwane publicist thu chhotalan danen hun relo te chung khan kan sarna na hi alo ma chhona hemi ma hian kala lungte om kidney stone le taksa chaklo na dang Vanderbilt Gram Cancer Center Nashville Khopoi Tennessee om damdo inane August ni somni pakhat kumsang ni somni parukhan he damdo ina hian lo puania ti chuan thole ni August ni somni panga khan a hmangai achung le thin thaten an hol thap line thlomong takin akalta ne Dolly Parton hian la sangthum chuanga phua Zaithiam Dolly perte jinga chiar an reng tong a chanchin thlema jong te han ta langlok taila Dolly Parton ti meng he khovel hian a shelo anom lawang country music lalno la pho thiam lemchan thiam sumdon thiam le mer theita tanmal somna nu khane alo chhona ra theina ta Dolly Rebecca Parton hi January ni sombokwa kumsang ha zukwa somli paruka Tennessee USA khoterute Lucas Rich tia apianga an chung ko chu an re thai emema ona som pani jinga palina ne anpa Robert Lee Parton chu lo nei tu ania anno Evili chuan lazer te then anen chu thing pakhata sak pindan khat chawania abanga po thing zayom lo Dolly chuan kan re thai ti kan shelo kan hlim thin ate then a guitar masaber po apa in asiam sakania hrui chu guitar hruenelo bong sa hruene tinaron sia hi bong vun hruia tanga siamani mela guitar hi no pangte ni lai tangin bekina la sa kumsomani in radio azaitana kumsom bathumani in Grand Ole Opry Nashville sai khomna lian bera azaito a music a thin lo tanga chok Dolly Parton hi la sangthum chong photo to ne a hla te anun chanchin vekane a hla lar zolte
Jolens 1973 apasal hual lai apasal chu saktom tu mai che chelo tak chungchang he la pho chung he minisom ni chon heng he I will always love you mitam taken Whitney Houston lai monte ma se Dolly phuane a mentor Porter Wagner nen anin thendona a phuane la ringot po hian sumtam takalalu tane court of many colors anuin puan them manga kora thui sakha a thenten nuizat masela ani chon chong takin anu kor thui sak chu a thina ne 9 to 5 la hian na thok tu mai chete harsan na aron au cho poene Grammy Award voice som pokhada dong to Country Music Hall of Fame apo laklu aloni to ne aril thatna aro puina Dolly hi azai thiam wang rangot anilawa a fel wanga miten an shedle an mangai le an dorona ne Imagination library hei hi athil ti ro pui berane kumsanga joko som ko panga apa lekha chiar thiam lo chu aza awangin he program hi adena tuna chuan khovel puma no pang noizan hi chuang hena tlatin lekhabu athuna a free in Mizoram apo aron tling toy anule patepon an chuang leang Dollywood tenese thimpak lian takadina akhwami mertheite tan natam takasiamane ai ngai hlomna a husakna hi a chungai lo anom ka ti zong chu mi te nui tir hiane kasamte kamelte hi kalem emaya ka thinlung ero alem lo ate thren kumsum ruk chuang zet apasal cardid nen ain naya July kumsani somni panga khan apasal chu aboral ta ne fan neilo ma se ahlale ali khabu mangin khovel fa ne Dolly Parton chuan mizir tir chu rathei mala melche mala nuizat lani mala e thinlunga thiang hlema e teimak chuan khovela eng theni te he khazong kha chanchin thlang pui chuania ngai nom ti ngei ka beisai Miriamin in neile rolo dan siam that akhinna Supreme Court and High Court pan masatori na te kasni somni panga kumsani somni parok Miriam L Shangchalin Supreme Court a Mizo in neile rolo dan siam thatna amendment akhin chu court sangber hian Aizol bench Guwahati High Court a tlenjok turina te Chief Justice Surya Ken Justice Joymela Bangile Justice V Mohana thutna bench chuan petitor ayo to council nena a client chu Delhi kalboi kherngai lovin an chena ngeya hian court awma chuta chuan kalma satorina tiane Mizoram Assembly in Tlana Congress Party Iowa loading to Miriam hian the Mizo Merit and Inheritance of Property Amendment Act kumsani somni parok siam thatna he India dan pui kalten Supreme Court a hian akhinga dan thara hian Mizo maichia Mizo nilo mipa neite chu diklo takin athlia thanga anfate dikna le chanvo po alak saknia soyen chiale adielane dan thara hian kumsani sompalia siam Mizo namdan Mizo Merit and Inheritance of Property Act chu athom chaka kopui pakhat ayatam nei phalo nate Mizo le Mizo nilo in neina inter community marriage le maichia ten until neite property right chungchanga thilthar le danglam nate asiamane dan siam thathar he lalsang le nikoli poin me niret khan Supreme Court a khen na he alo thelut to siam that tur neu defense aw ma wangin ngai to tura chhop chu ala nilauti thulak na jesilan sanga .in chona thar langane